muri football bikaba bizabera ku isi hose. Ni projet ifite budget ya miliyoni 4 z'amadolari. Ubwo ni miliyari 4. Reka sport irimo amafaranga menshi. Nukuvuga ngo mu Rwanda amakipe azahura irushanwa ryitwa Sekoto Sustainable Environmental Conservation Tournament. Abari kuri YouTube ubwo barabona umuyobozi wayo wa ECOWAT arimo asinyana amasezerano n'umunyamabanga wa Ferwafa Jules Karangwa. Nukuvuga ngo muri buri turere buri karere hazaba bazakina, hanyuma havemo ikipe imwe ijya ku rwego rw'igihugu. Urumva? Noneho uturere ko ari 30 haziyongeraho utundi turere amakipe abiri atari uturere ya za pariki y'abaturage, ngira ngo ubwo begereye pariki sinzi uko bizizi na pariki y'Ibirunga na pariki y'Akagera. Noneho ayo makipe ahure havemo ikipe ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu. Ikipe ya mbere izajya Dubai muri launch y'iyi projet ihagarariye u Rwanda, ihurirewe n'izindi zose FIFA zabihari, niho launch izabera. Ubwo ikipe ya mbere izajyayo. Ikipe ya mbere kandi izahembwa igihembo cya miliyoni 50 z'amanyarwanda. Nabonye ko irushanwa mbere mu gihugu kujya kabiri shampiyona yacu. Iya mbere ko muri buri gihugu. Mu gihugu hano mu Rwanda. Wavuze se ko buri kipe z'uturere se. Nyine muri buri karere hazavamo ikipe imwe y'abana hagati ya 14 na 23. Imwe zibe 30 ziyongeraho ebyiri za parike y'Ibirunga na parike y'Akagera zibe 32 zikina. Muri izo kipe 32 ikipe izitabira izahabwa miliyoni 10 ya participation gusa kwitabira. Urumva ko nta hantu ihuriye na shampiyona. Uko se kuhakereye ikipe hari imapa iri rushanwa ririmo amafaranga menshi cyane, ahubwo n'amafaranga ikipe ya kabiri zabone 35. Ahubwo oya umugani ibyo bihembo ikintu kintunguye amakipe 32 yose azitabira. Ubwo miliyoni yose zabona miliyoni 10. Buri imwe miliyoni 10. Uzita ikipe yose zitabira. Nta bure na shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda. Zaba ziri ku meza. Kwitabira gusa. Ndetse muganireje ubu nta kuntu twafunda ikipe ikazitabira. Wapi icyo ntumvise dukuzavuze cy'imyaka ngo hagati 23 na 14 23. None se ufite nk'iya 16 undi akafite 20 byahura gute? Oya ariko bazaba